man! Unsa ko na in English, ma'am, unsa ko na English sa panuhot? Si panuhot. Panuhoton ka ba? Ay, panuhot. Aw, kanang panuhot. Pag cold ang imong tissue. Catch your stomach. Ano siya English? Ano? Panuhot. Influence. Panuhot, babe. Ikaw. Panuhot, yap. Basta hindi siya panuhot. Earlobes? Pain. Pain? Anong pain man? Panuhot man. Unbroken wind. Unbroken wind. Ngayon ano? Kay kanang panuhot air man na siya. Kunya kanang wala man siya nakagawa, so you can say it unbroken wind. Man!